Kaseng Henyotrep Integrated Territorial Organization hito Shillong City hakajan miet jongka arp kunai tarik Julio arjan Arab Saung kalayo bat ya prangut kibar jela najan Civil Hospital Shillong kibawan napo ke jela Manipur bat nakaput Assam kibatumu banlit belas IT hostel mau diang kaseng haba kalabat ikti kibar jela kelapan kikot kisla kibadon kam Henry kiti kibar jela kimdon kikot kisla kibabyang kumta na kaliang kaseng mardor kelapa lit pai biang syaka jaka bakiwan haba ajing kerana kaliang kaseng kalaong bagi tegi barjela kide na gajat benriu muslim bat kalaong bakam tu klari kibabela here haba kiwan bantre kide ban penbiang ya kikot kisla kalaong ru balada tip bagi barjela kiwan bela syane klemkot klemsla kaseng kan selek kendra namar lada pet japo gajela kibun kibriu kimbiang kakam kajam bat deban ailat suai kibana po gajela here lada kini kibarjela kiwan bela klemkot klemsla kalong kumba kiwan tu ya kakam किस्मत नहीं है ये मेरा है, लेकिन मैंने ये अपडेट नहीं करवाया। उसको बुलाएगा ना बुलाक पहला कहाँ में जाएगा काम का IIM हॉस्पिटल है ना हॉस्पिटल है ना उधर हॉस्टल है उस हॉस्टल में काम करेगा IIM में क्या नाम है जो वो आपको बुला रहा है यहाँ उसका नाम है मोहिमुद्दीन वो भी मुस्लिम है हाँ जवाब देना फोन रखो पहला फोन रखना पहला उम्र कितना है बताइए उम्र कितना आपका बहुत पहले का है अपडेट नहीं किया ना अपडेट नहीं किया तो आपका नाम क्या है आपका बाप का नाम माई का देखने से तो मतलब कितना साल ये बनाया ये आपका उम्र का कितना अभी नहीं मालूम आपका उम्र भी अभी अब लोग कहाँ जाएगा एम कलीसा तंगे बताते नहीं तो कंफ्यूज उम्र कितना फ्लैट लेकिन तो नहीं उस टाइम से ये बना लिया ना 2005 में अभी कितना साल हो गया करा है अभी कितना साल हो गया 19 years running 19 years रनिंग जब ये उस टाइम में जब अप्लाई किया अप्लाई किया कितना ये साल 2005 से ना तो आप कितना साल उस टाइम कितना में साल उस टाइम में उम्र कितना उस टाइम में उस टाइम में कम से कम तो कम से कम नहीं 5 साल एग्जैक्टली बट 5 साल तो 5 साल से तो 5 साल ये नहीं 5 साल मतलब आप 5 साल से अप्लाई किया ये डॉक्यूमेंट से मतलब ये भी 5 साल मिलेगा ये भी 5 साल में मिलेगा ये तो 5 साल में आधार आधार कार्ड जो है वो 5 साल बाद फिंगरप्रिंट आता है Ini nak kalian seng tu Sulawesi di obat mentasi ini diberi bawa napo jadi pam dia tuan ni ini lah itu berkaitan dengan tak akan selang kali boleh sen bahawa batai berpisah bahawa begitu wan perintahnya bahawa kita tak perlu begitu level so ini kiwan ni kita selang berkaitan cakap begitu try kita nak mula try sepo ITS hospital apa ni orang lada kuah bertanya ni terhadap sekali level license berkama dan tentang bersama hari ini sepo ni mentah ini mentah no jangan cakap begitu kata ini mentah kenapa cip Muhammad ni diberi apa lada kuah belah lada kuah belah ini mana bari dengan kelan namar kan ini di Muhammad ke pintu tujuh namar ni baik ini dia tentang jadi beliau kasihan itu apa di langsung ini bilang ini jengket juga
ni jadi orang ni tai kalam Kenangut ki dan. dia wan perang di siang korban di dalam ni keli kita nak lagi kita tentang pinjam ha ada har kan persyara bagi dia bagi beri juga long nyuru nama ngintip jadi dah kalau license pakai persyara operasinya mantap biru nama balai tak lakut pihak yang akan tai Lah persang keli mana bawan hakatnya mana presiden. yang mana boleh tahu tentang bagi para muslim ni dari pihak akan secara sejak Saudi nasionalnya pihak ini diberi kalau ini diberi kalau berkiwan lah orang kemudian ni nama Islam nak kambiang so kini kita cek ko augir arah tercerah apa Palestin cek hara cek naik ID at least kita beli cek kiwan ni usnya kata ro kali kamram ya kacip kita ini dah kita pada kiwan trashnya ku am dan Islam itu diberi baterai bahang yang diberi bahang Barok kide nak ko Impal. nak po Manipur kita ini ya Manipur barok. dari bam ho modal ke Assam Manipur Hello. orang ni belang ni persang juga orang ni juga tam-tam ni kulit belang kalau bagi curung dia nama lihat dia juga sudah kedul kan yang hilang artu lah semua lah kena mesti beri dan diberi kemudian terus nanti habis kerai bagi keluar juga Tapi orang bangun jalan tahu. mau ni lah kini kita through communication through by phone kini kiwan kim da itu atau beri mereka itu orang dalam penetration ya la position ni sih itu beri ini beri kim itu kira kira kita mentah atau mulik kiwan itu ni mentah ini kan ini kuah kerja Indonesia bahwa kuah penetration ni yang bersalah tentang bulu license pada satu misalnya engineer belakang Dapat kos kuat kini kini. ya kerja itulah kerja syahir nama kim pet hara kim pet naik ID proof kim kam kelira kidi ban shim shahiru ka proof namar shawi ka state ki da shim kira kili kan uski kinsa chanu kilan kum shawi ang nuksa sho pa arna chalru pe mizoram bo kuraru kadi kamran kun kile to ni bisni re kini bikin train re kuat ang bikin biang ko Islam namar ha jelaju ni kibun kina badu na kam na jambi mi pusang gan ni na misi man ni ki dan ya namar beri mentau bukat belai gini upat kadang profit cement namar begini lah benda akan memonti ya mas terakhir ini bagi diberi belum surat tapi bahaya belum kami ini Kita jibir